U ime Boga milostivog samilosnog, u okviru niza videokonferencije koja organizuje Kulturni centar Ambasade Islamske Republike Iran u Beogradu u saradnji sa Kulturnim centrom Islamske Republike Iran u Sarajevu. Danas u ponedjeljak 18. jula održava se konferencija na temu Imam Ali, uzor duhovnosti, pravde i jedinstva. Imam Ali nije samo prvi imam šijita, već ličnosti koju i mnogi nemuslimani nazivaju jedinstvenim uzorom. Zbog njegovih ljudskih i moralnih kvaliteta kao što su pravde, sloboda, način vladavine, pažnja prema počinjenima i tako dalje. Kao primjer možemo navesti Đorđa Đerdaka, libanskog hrišćanskog mislioca koji je napisao knjigu od 5 tomova o veličini karaktera imama Alija, alejhi salam. U cilju boljeg upoznavanja ljudi u ovom regionu sa dimenzijama ličnosti ovog velikana, odlučili smo da organizujemo ovu videokonferenciju na kojoj će izgledati nekoliko izlagati nekoliko srpskih i bosanskih mislilaca koji su proučavali lik i djelo imama Alija alejhi salama. Na početku želimo da zahvalimo učesnicima ovog događaja kao i svima onima koji prate naš program. I prepuštamo reč gospodinu Ansariju, naš atiše za kultura ambasade Irana u Sarajevo, da nam se obraća. Gospodine Ansari, molim vas, izvolite. Bismillahirrahmanirrahim. جناب آقای حسنپور سفیر محترم، جناب آقای پورپزشک، جناب آقای میر رضوی، اساتید محترم و سخنرانان گرامی و همه حاضران محترم در این نشست. Pozdravljam svima učesnicima, dragim prijateljima koji učestvuju, njegovu ekscelenciju gospodina Hasanpura i gospodin Halilovića i gospodina doktora Sabaudina i drugi gosti koji su večeras sa nama. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما گرامیان. Pozdrav svima vašim dragima. در ابتدای سخن از طرف خودم و به نمایندگی از رایزنی فرهنگی کشورمان در صربستان این عید بزرگ را خدمت شما تبریک عرض می‌کنم و از بابت حضورتون در این وبینار تشکر می‌کنم. Na početku u svoje ime i u ime Kulturni centar u Sarajevu čestitam vama ovog velikog praznika i izrazim vam dobrodošlicu u ovom programu. امام علی علیه السلام شخصیتی جاودانه در تاریخ که در واقع میشه گفت یک الگویی برای همه آزادگان جهان از هر دین و آیینی هستند. Imam Ali alejhi salam je to jedan večni uzor za svi narodi koji su za slobodu. I on je veliki ličnost u historii. من صحبت رو خیلی ادامه نمیدم. مجددا از همه دوستانی که در این وبینار شرکت کردن تشکر میکنم و فرصت رو در اختیار سخنرانان محترم قرار میدم تا از بیاناتشون استفاده کنیم. Ne bih da produžim priču, tako da prepuštam ja sad našim dragim gostima da nam se obraćaju. خیلی ممنون جناب آقای انصاری. I sad zamolimo njegovu ekscelenciju gospodina Rašida Hasanpura
uvaženog ambasadora Islamske Republike Irana u Beogradu da nam se obraća. بفرمایید جناب آقای حسنپور. In the name of Almighty, به نام خداوند بخشنده و مهربان. Good afternoon to everybody. I would like to extend my sincere thanks to all who are engaged in this video conference and webinar, those who organize this webinar or video conference, in particular Mr. Ansari, Mr. Horpezeshk, and Mr. Mir. Cultural Center of Islamic Republic of Iran in Belgrade, Central Cultural Center of Islamic Republic of Iran in Sarajevo. And those who are participating and are supposed to deliver the speech and lectures. So in particular, let me to name all of them: Dr. Khalilovich, Mr. Markovich, Dr. Salah, Dr. Imamovich, Dr. Sharich, and Ms. Radovanovich. Let me to share with you to happy Eid al-Ghadir to all of you, the day of Ghadir Khum, which is the great feast and has a major role in determining, or had a major role in determining the future path of Islam. Everybody can approach or touch Imam Ali, alayhi salam, peace be on him, in different dimension or different aspects, because Imam Ali alayhi salam is a collection of all dimension and aspects which you can consider for mankind or human being. You can approach him from the viewpoint of kindness, bravery, wisdom, Gnosticism or gnosis, knowledge, and piety, and as a perfect example of justice, spirituality, and unity. I would like to use this opportunity to touch Imam Ali alayhi salam, or to approach him from the viewpoint of good governance. In order to save the time for those who are rich in this, to have a knowledge and they are well informed regarding the personalities and the dimension or the moral virtues of Imam Ali, in order to save the time for them, because they are rich and they have a lot of studies and knowledge and information about Imam Ali, I try to have a very short remarks in this video conference, and to limit my remarks to definition of Imam Ali for good governance. Good governance, as all of you know, is these days, this era, is a matter of day. As a benchmark or as a criteria for countries in order to be evaluated.
before 1,000, more than 1,400 years ago, Imam Ali alayhi salam has defined the characteristics or the elements and factors of main factors and elements of good governance in his letter addressed to Malik Ashtar, who at that time was the governor of Egypt. In this letter, he mentioned more than 11 parameters which could be used or could be used for definition of good governance. But I try to limit to concise these elements and factors into 5 parameters. The first parameter, which is used for definition of good governance, is check and balance. Check and balance, as you know, this is the main and very major and pivotal elements of democracy. For example, you can see the check and balance, which means to limit the powers in order to avoid any despotism or any dictatorship. So this element, this principle can play the major role to control and to limit the powers, authorities of officials. The second parameter, which Imam Ali alayhi salam mentioned, is meritocracy. Meritocracy, it means to give the responsibility, give the assignment to those who are well qualified. They are very able, they are well qualified, and they are competent. So this is the second parameter. The third parameter is to avoid any nepotism, any favoritism. So, and to have a very clean, very healthy relationships, social relationship and society, to put aside the corruption. You know, the corruption is a prevalent and very ample problem, difficulty for every country, every time over the years. By now, the countries that govern most of or all of countries, more or less, they are suffering from corruption, nepotism, and favoritism. So at that time, Imam Ali alayhi salam mentioned, we have to try to have a clean society and free from any corruption, nepotism, and favoritism. So this is the third. The fourth parameter is consultation. Consultation means to have a freedom for expression, to say your opinion frankly and openly, to be free. There is a quotation
from Imam Ali alayhi salam, which is very important. He said, the best minister is to tell me the bitter truth. Imam Ali, who was very perfect, but he invite his colleagues to be engaged in consultation. The best minister is who to tell the bitter truth. So it means to be criticization or to criticizing is well respected by Imam Ali alayhi salam. And this is the values, the fundamental, the core values of democracy, which now you are witnessing. Imam Ali alayhi salam has a definition over or before 1,400 years ago. So we have to take into consideration, we have to pay full attention to those parameters which Imam Ali defined for good governance. And the fifth, is to appreciate those who are dutiful, those who perform their duties in right manner, in proper manner. So this is the last, from the fifth parameter which I would like to mention and to tell you in this video conference. Anyway, this is very auspicious moment in order to touch the different aspects and different dimensions of Imam Ali alayhi salam. For sure, the combination of the speeches and remarks can form or can make the full picture of Imam Ali alayhi salam. I wish you every success, and again I would like to express my heartfelt thanks to all are engaged in organizing this video conference and those who are supposed to deliver their speech and lectures. At the end, I am sure the more knowledge, more getting well informed about the personalities, about the characters of Imam Ali, which could be as a torch for every country, every government. When I am speaking about Imam Ali alayhi salam, my remarks are concentrated, focused on context of Imam Ali as a statement, as a political personality. So, in order to have a very scientific approach, very
from the, based on research, to have an approach to touch the personality of Imam Ali. Because the domain is different. When you are speaking Imam Ali as the Imamat, so the domain is different from to approach the Imam Ali in context of as a statement, as a political statement, as a politician. I have tried to define, to describe Imam Ali in this context. So in this context, which could be used universally or globally, every people can understand, because of, you are mentioning the values, the core values which all people believe in and share in. So I'm very hopeful this video conference could be very helpful, very useful, and thank you for your attention, for your patience. God bless you, and I give the floor to those who, as I mentioned, they are very rich and they can explain more and more to put the flesh on matter. So please accept my sincere thanks. I wish you every success. Thank you for your attention and your patience. جناب آقای سفیر تشکر میکنیم. پونا خوالا گفتیم امبسادور sad bih zamolio gospodina doktora Sabahudina Šarića da nam se obraća. Molim vas, doktore, izvolite. Selamu alaikum. Ja pozdravljam, želim na početku da vas sve pozdravim i poselamim, da zahvalim na ovoj prilici da učestvujem na ovom webinaru, na ovom razgovoru. Želim također da čestitam Gadir Home svim sljedbenicima imama Alija i da nastojat ću da u granicama nekog vremena kojeg je nama rečeno 10-15 minuta da kažem nešto što bi možda moglo biti zanimljivo i što je vezano za ovu temu. Što se tiče same teme webinara, ima mali uzor duhovnosti, pravde i jedinstva. Dakle, radi se o jednoj temi koja je s jedne strane vrlo, tako da kažem, i poželjna, i intrigantna, i aktuelna u svakom pogledu u naše vreme. Sa druge strane, radi se o ličnosti i o također, tako da kažemo, temi koja se naziva uzor duhovnosti, pravde i jedinstva, koja je toliko, tako da kažem, eksploatisana, toliko je o njoj napravljeno govora, analiza, knjiga napisano. Evo, vi ste spomenuli jednu knjigu koju je napisao već ranije spomenute. Dakle, imate niz dijela gdje se ističu ove karakteristike Hazreti Alija, koje su i naslovljene u ovome, tako da kažem, webinaru. Tako da ja se izvinjam unaprijed, dakle, ako kažem nešto što ste već čuli, jer veoma je teško biti inovativan, tako da kažemo, i reći nešto novo, nešto što već nismo čuli, što nisu rekli velikani, još uvijek živi, koji postoji u Iranu i na drugim mjestima, koji su se bavili životom i djelom imama Alija. Tako da sama činjenica da je on bio, tako da kažemo, jedna avangarda pravednosti, govori o tome. Ako želimo govoriti o pravednosti, kako kaže Ajatola Dževadi Amoli, ne možete naći među 7 milijardi ljudi na svijetu, ne možete naći nekoga ko ne zna šta je pravda. Znači, jednostavno, svaki čovjek ima osjećaj za pravdu, za pravednost i to je nešto što je čovjek urođeno, samo što je Imam Ali to, tako da kažemo, živio na istinski način. Što se tiče duhovnosti, odnosno spoznaje Boga ili samo spoznaje, kako god hoćete, koja također se nalazi u naslovu ovoga webinara, ona je jedna od također od odlika imama Alija, u smislu da je on
u svakom pogledu učitelj, primjer i uzor i samo odgoja i samo spoznaje i na kraju krajeva i spoznaje Boga. I posebno ono što se tiče kada govorimo o tevhidu, odnosno Božjem jedinstvu ili Božjoj jednoći, on je također prije svega tu avangarda. Tako da reći, kažem ponovo nešto novo je zaista teško. Ono što bi želio možda ovdje da istaknem, razmišljajući o onome šta bi bilo interesantno da se kaže, pokušao sam da tu priču ne ponavljam. Dakle, svi mi mnogo znamo ko je htio da zna, mogao je puno da nauči, da sazna o imamu Hazreti Ali, da nauči iz njegovog života, da nauči iz njegove staze rječitosti i tako dalje. Međutim, ja sam pokušavao da razmislim i osmislim šta bi to bilo korisno danas. Mi imamo jedan uzor pored poslanika, dakle prvi je iza poslanika je Imam Ali. Šta mi danas, da li da prepričavamo priču o njegovim vrlinama, dobroti, pravednosti i tako dalje, ili da pokušamo da taj uzor koristimo na najbolji mogući način. Mislim da je jedan od problema gorućih, to je ukratko ću se na to osvrnuti, sa kojim se mi danas suočavamo, ne samo muslimani, ali posebno muslimani, je pitanje identiteta. Dakle, mi smo, znamo da je pitanje identiteta jedno od ključnih pitanja modernog svijeta i na kraju krajeva evo i ovi najaktuelniji ratovi su na neki način mogu se svesti na pitanje borbe oko identiteta, ko je ko, šta je ko i tako dalje. Mi smatram da muslimanski umet, ako uopšte tako nešto može postoji kao jedna cjelina, je toliko rascjepkan različitim i etnonacionalnim i plemenskim i mezhebskim i drugim podjelama da imamo strašnu potrebu za obnavljanjem muslimanskog identiteta, odnosno identiteta onih ljudi koji sebe smatraju predanim Bogu. I da bi u tom kontekstu u nekom naravno široj aktivnosti, široj akciji, širem djelovanju mogli da uzmemo imama Alija kao jednu osu, jedan uzor oko koga bi se moglo, dakle, graditi novi identitet upravo na ovim premisama koje su navedene u ovome naslovu. Duhovnost, odnosno, ja više volim reći spoznaja Boga ili samo spoznaja, je nešto što je prva individualna odrednica čovjeka, svakog čovjeka koji pripada bilo kojoj religijskoj tradiciji, pa tako i islamu. Ona može se svesti na individualnu razinu. Pravda bi bila nešto što spada u domen društvenog, a jedinstvo Božje je nešto što je kozmološko, što je također iznad vremena i prostora i mjesta. Tako da su to otprilike tri silnice koje mogu da budu temelj i odrednica jednog identiteta koji je neophodan. Dakle, mislim da će muslimani prije ili kasnije, bolje prije nego kasnije, biti suočeni sa ozbiljnom potrebom za reafirmiranjem, odnosno redefinisanjem svoga identiteta. Sad se vratim na imama Alija. Imam Ali je neko ko je prvi do poslanika. Dakle, bez obzira sada na ovu najuobičajeniju podjelu na šijsku i sunijsku sljedbu ili na mezheb, ne možete naći muslimana koji neće reći da je imam Ali prvi do poslanika. To se zna iz predaja, iz njegovog ponašanja, njegovog života i tako dalje. Tako da je on sa svim svojim kvalitetima može biti jedan međaš, jedan kamen temeljac oko koga bi i na osnovu čijeg života bi se mogla graditi zaista jedna reafirmacija islamsko-muslimanskog identiteta koji je po mom skromnom mišljenju sada u veoma dubokoj krizi. Tako da posebno što je imam Ali neko ko je odgojen u okrilju poslanika, neko ko je, dakle, možemo pratiti njegov život od najranijih faza, tako da ta izgradnja nekog identiteta koji se i formira i izgrađuje od strane institucija, prije svega, bio nešto što može da bude potpuni uzor u smislu da je neko ko je učio od poslanika, koji je naučio od poslanika, jedan čovjek koji je rođen, živio uz njega, tako da je on najkraći put do poslanika, da je on najkraći put do naravno njegovi potomci, ali on prije svega, pošto o njemu govorimo,
da je najkraći put i da bi bilo najlakše raditi na tome su jednostavno uzeti i izraziti ove karakteristike koje smo naveli, ove međaše koje smo naveli u samom naslovu. I mislim da je to nešto o čemu se može nadugo i naširoko govoriti, ali eto kažem, u ovom kratkom nekom vremenu koje je predviđeno za ovo naše izlaganje, ponavljati priče o Alijevoj pravednosti mislim da je iluzorno, jer naravno treba uvijek govoriti, ali onaj ko to ne poznaje, znači ko ne poznaje, ako imamo i kršćanske autore koji su to isticali, evo govorili smo, pisali knjige i tako dalje, svaki musliman bi trebao da ima elementarno znanje o tome, jer to je nešto što je aksiom islamske istorije, aksiom islamske tradicije i sve one kvalitete koje ljudske i državničke i tako dalje i vjerničke koje njega karakterišu. Da probamo da vidimo kakve su mogućnosti, dakle da vidimo u čemu je kriza muslimanskog, namjerno ne govorim islamskog, nego muslimanskih identiteta koji su samo u proteklih 10 godina doveli, dakle ta kriza je dovela do niza ratova u muslimanskim zemljama, upravo ona proističe iz te krize identiteta koji se smatruju različita, tako da kažemo, pravci mišljenja, različite deformacije u mišljenju se smatraju islamskim mišljenjem i mislim da će, kao što sam rekao, u skorije vrijeme biti neophodna takva jedna rekonstrukcija, jedno obnavljanje, jedna renesansa. Na koji način ćemo mi to ostvariti, ne znam, ali evo ovo može da bude, znači Imam Ali može da bude kao neko ko je u potpunosti, tako da kažemo, nezavisan, koji je u potpunosti, ne može niko reći ni na koji način da je on bio pristrasan, jer je jednostavno bio je vrata znanja, grada znanja i bio je najbliži poslaniku. I mislim da je to naš najlakši, najbliži put i do poslanika i do onog islama, koji se mi svi kunemo, ali eto, nešto nam fali. Neću vas više izdržavati, hvala vam na pažnju. Puno vam hvala, gospodine Šariću. Sad bih zamolio gospodina Srećana Markovića da nam se obrati. Izvolite, gospodine Srećane. Hvala vam. Vrlo sam počastvovan što sam pozvan na ovu konferenciju. Ja sam mali izdavač, specijalizovan za duhovnu književnost, kako da je nazovem, tako da je Imam Ali vrlo prisutan u knjigama koje sam ja godinama izdavao. Moj odnos prema Imamu Aliju je vrlo ličan, vrlo specifičan. Ja sam pažljivo slušao i gospodina ambasadora i gospodina koji je govorio pre mene i stekao sam utisak da smo svi vrlo blizu da izreknemo nešto što je vrlo bitno, a to da svet danas traži pravednike na političkoj sceni i uopšte na društvenoj sceni. I ja bih pomenuo nešto što je Ali izgovorio, da u smutna vremena čovjek treba da se ponaša kao mlada kamila, jer ne mogu ni da ga jašu, a ne mogu ni da ga muzu. To bi možda bi mogli da izvedemo zaključak da bi morali da budemo pasivni u vremenu kada u stvari vremena nisu smutna, ona su sumanuta, i pretpostavljam da je došlo vreme da po uzoru na Imama Alija ljudi preuzmu inicijativu. Ja sam godinama istraživao i iransku i bliskoistočnu filozofiju i uopšte istoriju i došao sam do zaključaka da su se ciklično pojavljivali takozvani duhovni ratnici, oni koji su zagovarali pravdu i bili spremni zbog pravde i da se bore. Ja sam Imama Alija otkrio, što se kaže, accidentally, pošto sam živeo u Njujorku, okružen materijalizmom. Jednostavno, jednom prilikom u bioskopu sam gledao iranski film Ukus trešanja i to je na neki način promenilo moj život. Prvi put kad sam otišao u Iran, vidio sam imidže
imama Alija i nekako sam stekao utisak da me podsjećaju na imidž koji je moj pokojni deda držao iza kreveta, imidž Isusa Hrista. Kad sam upitao mudre ljude u Iranu kako to da Ali, moje taške nešto, Ali i Hrist liče, oni su se mudro nasmijali, tako da sam u stvari otpočeo svoje istraživanje o Aliju, komparativno Aliju, kome mi u socijalističkoj Jugoslaviji skoro ništa nismo znali, a u Americi je namerno bio pomeran sa pozornice duhovnih ljudi i filozofa. Jednom prilikom sam našao izreku profeta Muhameda da je u stvari Ali bio prisutan i sa svim prethodnim profilima, sa Ibrahimom i sa Isom i sa Mojsijem, a da je u stvari se otvorio baš u vreme života profeta Muhameda. To je u stvari otvorilo i kod mene jednu posebnu stranicu istraživanja. Šta je to? Da li je to arhetipska inteligencija koja se provlači kroz milenijume i konačno se otvoreljuje u imamu Alija. A vrlo dobro znamo da posle pečata, znači završnog pečata profetologije Muhameda, dolazi nešto što u stvari otkriva stranice jedne apsolutne duhovnosti, nešto što mi sad istražujemo već 15 vekova i nešto što inspiriše i duhovnjake i u hrišćanskom i u muslimanskom, a rekao bih i u ostalim religijama. Ja sam dugo godina učestvovao u industriji zabave i, kako bih rekao, 60-ih, 70-ih, 80-ih hrišćani su uspeli da od Isusa Hrista naprave superstara. Nažalost, danas vidimo da je to skoro bilo uzaludno, jer 60-ih kad je penetracija istoka u stvari i bila najveća na zapadu, danas vidimo da je to sve skršeno. Ja bih završio ovu moju malu prezentaciju sa željom da u stvari imam Ali postane univerzalna inteligencija koja će da prihvati istok i zapad i u njegovom životu i delu prepozna nešto što bi moglo da bude u benefitu svih nas. Hvala vam na pažnju. Puno vam hvala, gospodine Markoviću. Sad bih zamolio gospođu Teodoru Radovanoviću da nam se obrati. Gospođa Radovanović, molim vas, izvolite. Želim da poželim dobar dan svim učesnicima ovog događaja و همچنین سلام عرض میکنم خدمت سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در صربستان و همینطور رئیسانی محترم فرهنگی ایران. Pre nego što kažem nešto o imamu Aliju, želim bih prvo da se predstavim. Moje ime je Teodora Radovanović, student sam doktorskih studija na Teološkom fakultetu u Beogradu i oblasti koje izučavam na doktorskim studijama su pravoslavni jezik, iranska kultura i religija. Zato mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku da govorim o imamu Aliju na današnji dan za praznik Gadir, praznik koji je bitan svim muslimanima, a naročito šiitima u Iranu. I tom prilikom želim da se zahvalim ambasadoru Irana, gospodinu Hasanpuru, kao i direktoru kulturnog centra, gospodinu Purpezešku, na ovoj ukazanoj prilici. Kada je reč o imamu Aliju, potvrđuje da imam Ali bio najučeniji među ashabima, kao što je gospodin Šarić već rekao. Njegovo znanje je bilo toliko veliko da je sam Božji poslanik jednom prilikom rekao enna medinetul ilmi va alijum bebuha fa man arada ilma fa alijetul beba, što bi značilo na našem ja sam grad znanja, ali i njegova kapija. Božji poslanik nije rekao ništa slično ni za jednog drugog ashaba i to je kasnije potvrdio i reči imama Ali koji kažu Allamini rasulu Allahi alfa babin jaftahu kullu babin ili alfi babin. Na persijskom bi to bilo Rasule Hoda be man hezor dar az ilm را تعلیم کرد که در هر در از آن به 1000 در دیگر گشود می شود. Ili na naše bi to značilo Božji poslanik bi podučio 1000 kapija znanja, a svaka mi kapija otvorena je 1000 drugih kapija.
Kada se govori o temi pravednosti u nekim političkim razmišljanjima imama Alija, to je veoma široka i duboka tema i verovatno ni ovaj događaj nije dovoljno da bi se o tome diskutovalo. Onda ću reći nešto skraćeno. Sa stanovišta imama Alija, pravda je glavno jezgro i temelje vere i izvor je svakog dobra. Po njemu vernik je neko kojeg odlikuje pravednost. On je čvrsto verovao da ljudska pravda ima božansko poreklo i da je ukorenjena u veri. Drugim rečima, on je smatrao moralnu pravdu osnovom političke i socijalne pravde. Takođe, Imam Ali je verovao da je uzaludno čekati ostvarenje pravde u društvu koje se nega i moral, vera, pobožnost među pripadnicima tog društva, kao i njihovih političkih lidera, pa iz tog razloga Imam Ali smatrao da treba raditi na ljudskom razvoju, da bi društvo trebalo da se potrudi da obrazuje, da obuči dobre, pravedne ljude kojima bi bili povereni društveni poslovi i na taj način mi bismo mogli da očekujemo neko uspostavljanje pravde kad je u pitanju vlast, vladavina. Za Imama Ali najvažnija je bila porodica. On je smatrao da pravda počinje od porodice i muslimane je uvek obavezao da poštuju prava članova porodice, da budu tolerantni prema svojim ženama i deci. On, iako je predvodio islamsku zajednicu, on je dosta i pomagao u kućnim poslovima, takođe savjetuje druge da učine isto. On je rekao da onaj ko se ponaša dobro sa svojom porodicom, onaj ko se ne ponaša dobro sa svojom porodicom, neće otići u raj, bit će lišen Božje milosti. Zato je za imama Ali porodica bila veoma važna. Istina i pravda su za njega bilo toliko važne i poštovao ih je, da u samom opisu imama Alija su rekli da je njegova pravda možda čak i uzrokovala njegovu smrt. Sad, o znanju i mudrosti imama Ali imaš dosta toga da se kaže i učesnici ove konferencije će već dosta toga i reći i moguće stvari će se već biti ponovljene, ne bih od toga oduzimala vreme, već bih žela da se osvrnem na današnji praznik i da tom prilikom čestitam svim muslimanima Eid el-Gadir, رو به همه مسلمان جهان و شرکت کنندگان در این جلسه تبریک میگم. شكرا ممنون. خیلی ممنون. Hvala puno. Zahvaljujem gospođi Radovanoviću. Sad bih pomolio doktora Halilovića da nam se obrati. Izvolite, doktore. Zahvaljujem. Velika mi je čast i duhovna privilegija što sam dobio priliku da učestvujem u naučnom radu današnjeg značajnog webinara. Naslov mog izlaganja glasi Ali ibn Abi Talib i mističko služenje Bogu. Ali ibn Abi Talib nesumnjivo je jedan od najznačajnijih autoriteta u istoriji razvoja intelektualnog, duhovnog i društvenog bića islama. Njegov otac bio je čuveni Abu Talib iz porodice i plemena Banu Hašim. No, Ali je odrastao u kući u kojoj je živeo verovesnik islama Muhamed. Zapravo, verovesnik Muhamed je bio Alijev staratelj i učitelj i njih dvojica bili su nerazdvojni od Alijeve 6. godine pa sve do Muhamedove smrti. Ali ibn Abi Talib rođen je 10 godina pre nego što je Muhamed javno obznanio svoju verovesničku misiju. Kada je Muhamed primio prve poruke Božjeg otkrovenja u pećini Hira u blizini grada Meke, vest o početku svoje verovesničke misije najpre je preneo članovima svog doma. Ali ibn Abi Talib je tako bio prva osoba koja je prihvatila Muhamedov poziv. Verovesnik Muhamed je jednom prilikom kazao: nikada se Ali ne odvaja od istine i nikada se istina ne odvaja od Alija. U nastavku ću pokušati da istaknem nekoliko najznačajnijih karakteristika Alijevog autoriteta. Prvo,
Ali je bio najučeniji Muhamedov sledbenik. Drugo, bio je prvi Muhamedov učenik koji je u svojim naučnim obraćanjima koristio jasne i čvrste modele racionalnog, danas bismo rekli, filozofskog zaključivanja. 3. U svojim izlaganjima strukturno je govorio o tajnovitim i ezoterijskim značenjima kuranskog teksta. 4. Formirao je prva opšta pravila arapske gramatike i bio je nedostižno rečit. 5. Alijeva hrabrost u ranim ratovima nakon pojave islama bila je najveća inspiracija svim Muhamedovim sledbenicima. 6. Bio je izrazito milostiv i darežljiv. U istorijskim dokumentima zabeležene su brojne najlepše priče o tome kako je Ali velikodušno pomagao ljudima u svom okruženju. 7. Ali ibn Abi Talib bio je jedinstveni uzor najprefinjenije duhovnosti koju je ilustrovao u toku svojih verskih obreda kada je pred Bogom stajao kao skrušeni Božji sluga i rob. O ovoj posljednjoj karakteristici navešću u nastavku nekoliko prefinjenih primjera. Ali ibn Abi Talib ilustrovao je u svojim verskim obredima i molitvama najprefinjenije forme mističkog i intuitivnog saznanja o Bogu i o skrivenim horizontima postojanja koje je očigledno okom svoga srca jasno sagledao. Kada bi se približilo vreme islamske redovne molitve namaza, Ali bi često govorio, citiram, došlo je vreme susreta i došaptavanja s Bogom. Sada dobijamo odgovore za svoje potrebe i ostvarujemo želje. Približavamo se uzvišenom Bogu i dospevamo u sferu njegove plemenitosti, oprosta, milosti i zadovoljstva. U arapskom izvorniku čitamo sljedeće suptilne reči. Hana vaktu zijarati wal munajat wa qada il havaij wa darkil muna wal vusuli ila Allahi azza wa jalla wa ila kerametihi wa gufranihi wa afvihi wa ridvani. Ali ibn Abi Talib ovim rečima poistovećuje namaz u islamu s najsuptilnijim intuitivnim iskustvom i saznanjem. On ne robuje Bogu da bi dobio neku korist ili da bi izbjegao kaznu, već robuje Bogu slobodnoga duha. Alijeva duša je slobodna, nije vezana ni za šta što nije večno i što nije Božje beskonačno lice. On o tome govori. Zaista neki ljudi služe Bogu u želji za nagradu. To su trgovci. Neki ljudi služe Bogu u strahu. To su robovi. A neki ljudi služe Bogu u zahvalnosti. Oni su slobodni. Inna qauman abadullahe ragbatan fatilke ibadatu tuđar. Wa inna qauman abadullahe rahbatan fatilke ibadatu l'abid. Wa inna qauman abadullahe šukran fatilke ibadatu l'ahrar. Ali nas također poučava, citiram, čak da Bog i nije zapretio onima koji su neposlušni njemu, bilo bi obavezno biti mu poslušan iz zahvalnosti za blagodati njegove. Lau lem yeteva'adillahu ala ma'siyatihi lekane jeđibu en la ju'sa šukran li ni'amih. Dakle,
U srži procesa robovanja Bogu ovde prepoznajemo ključne elemente, molim vas, obratimo pažnju, ključne elemente zahvalnosti i ljubavi. Konačno, Ali je jednom prilikom kazao: ne robujem ti, Bože, u strahu od tvog pakla, niti u želji da uđem u raj, nego robujem ti zato što znam da samo ti zaslužuješ da ti robujemo. Ma abatuke haufan min narik, wala tama'an fi džennetik, walakin wajadtuke ahlan lil ibadeti fa'abatuk. Zaključit ćemo da Ali ibn Abi Talib služi Bogu isključivo u svetlu svog intuitivnog i mističkog saznanja i opažanja. Aliju na putu ka Bogu nisu važne njegove želje. Nije usredsređen na svoj strah. Ne trguje na tom putu. Ali sve vidi, čuje i voli zbog Boga i Božjeg beskonačnog lica prema kojem je usmeren u srži svoje prefinjene intuicije. Otuda Alijeve molitve predstavljaju samo srce islamske duhovnosti. Jednom prilikom u arapskom mesecu Šaabanu Ali je izgovorio sledeće reči obraćajući se Bogu: Bože, podari mi stanje potpunog odvajanja od svega ka tebi. Ilahi, heb li kemalan inqita'i ilejk. I obasjaj oči srca naših svetlošću gledanja ka tebi. Va anir absara kulubina bidija'i nadariha ilejk. Kako bi oči srca prodrle kroz koprene prema svetlosti i dospele u riznicu veličanstva. Hata tahruka absarul kulub huđuban nur fatasila ila ma'dinil adama. I kako bi naše duše postale povezane s veličanstvom svetlosti tvoje. Vatasira arvahuna muallakatan bi'izzi kudsik. Ali ibn Abi Talib malo kasnije u istoj molitvi dodaje: Bože, uvedi me u svetlost veličanstva tvog najsjajnijeg, kako bih tebe spoznao i kako bih se otuđio od svega drugog što nisi ti. Ilahi, va alhiqni binuri izzikel abhađ, fa akune leke arifan, va an sivake munharifan. Želje koje su ovde formulisane pripadaju kategoriji najprefinjenijih mističkih saznanja i njihov sadržaj treba opširno analizirati nekom drugom prilikom. Završit ću sledećom neverovatnom rečenicom kojom Ali ibn Abi Talib objašnjava jednom od svojih najbližih prijatelja Kumeilu duhovne karakteristike istaknutih vernika. Ali tom prilikom objašnjava da oni, citiram, pripadaju fizičkom svetu svojim telima, a duše su im povezane sa sferom najuzvišenijom. Ali u nastavku kaže: to su halife Božije na zemlji i oni pozivaju ljude da budu iskreni vernici. Sahibu dunja bi abdanin arvahuha muallaqatun bil mahallil a'la. Ulaike hulafa'ullahu fi ardi wa du'atu ila dini. Ali ibn Abi Talib poučava nas dakle da svetlost naše duše bude primarni element našeg bića. U tom slučaju telo će zavisiti od duše i služit će nam na putu duše. Zahvaljujem usrdno na pažnji. خیلی ممنون جناب دکتر. Puno vam hvala, doktore Hajloviću. Sad bih zamolio
doktora Amara Imamovića da nam se obrati. Molim vas, izvolite, doktore Imamoviću. Bismillahirrahmanirrahim. Arz salam wa adab daram khidmat huzur muhtaram dar jalse ve be tak afrad dige ke vasan be in jalse Hasan azbirun. Drago mi je evo da se ukazala prilika, eto prednost interneta, da se okupimo ovako ovim vrućim vrelim danima. U Mostaru je baš pravo vruće, ali evo neke prijatelje znam, neke tek preko telefona, ali dobra je prilika, dobar je povod, dakle uzor duhovnosti, pravde i jedinstva kroz ličnost imama Alija. Naravno, ova tema kako je se zadala kao koliko već neko par sedmica, bar kako su mene kontaktirali, zaokupirala je moju misao, pa sam joj prilazio s ove strane, pa s one, pa sam ja onda otišao i široko, pa onda shvatio na kraju, a evo sad dok su ostali izlagali, da to treba sve svesti na nekih 10 minuta, ja ako se uspijem u 15, bit će super. I evo, povod je veoma dobar, drago mi je, a s druge strane osjećam stid da neko kao ja, da govori jednoj veličini kao što je imam Ali. Ali kako kaže Mevlana, agar daryara abe daryara agar netavan keshid hambe kadre teshnegi bayad keshid. Znači, ako i ne možemo more zahvatiti cijelo, pa onda u veličini žeđi naše, eto, bar tek toliko koliko sam ja, koliko moje ovo malehno biće, opet kažem, iz stida pred ovom veličinom da progovorim, da dam svoj doprinos i da to bude zadovoljstvo, jel, da s time steknemo pažnju imama Alija, da smo i mi eto, jedan korak učinili na tom putu osvjetljavanja te velike, mislim, današnje rječnikom rečeno vanserijske ličnosti, metahistorijske ličnosti koja je jednom trenutku zakoračila ovaj svijet i ostavila tako dubok trag. Moderator je na početku spomenuo, dakle, o tome bi se dalo posebno, naravno, razgovarati koliko ima mali i rađeno nešto na tome, ja sam nešto malo istraživao i neki planova imam vezi toga. Šta su drugi govorili o imamu Aliju, dakle drugi van islama? Spomenut je George Odak, ali nije rečeno da ta njegova knjiga nosi naslov Imam Ali, glas pravde. Dakle, upravo ono što je naša zadana tema danas. I on veoma lijepo, fantastično tu primjećuje, dakle, govorim u kontekstu zadane teme naše danas ovdje, tu rečenicu koju treba uklesati u kamen, granit, kada je rekao da je pravda ubila imama Alija. Znači, njegovo, drugim riječima, jel, prevedeno, njegovo istrajavanje na pravdi u svim aspektima. Sada, kada govorimo o pravdi, ona ima, a prije toga, evo, da dam doprinos jedan, jer ja sam izdao jednu knjigu koja se upravo bavi tom temom. Pravda i zikr u riječima imama Alija. Dakle, upravo tema koja je zadana ovdje, pravda, naravno po sebi jedna tema, i zikr koji aludira, jel, na duhovnost. Autor je to veoma lijepo objasnio i ono što ja želim ovih 10 minuta idući reći jeste da pravda u kontekstu imama Alija, u stvari koju on promiče, koju on svojim životnim primjerom svjedoči u realnom ovom svijetu, jeste ona pravda nadahnuta prije svega njegovom duhovnošću. Ta pravda na svoj izvor nalazi o promišljanju apsoluta, znači svevišnjeg Boga koji prije svega dominira, među njegovim svojstvima dominira svojstvo pravde. S tim da ta pravda ima svoje aspekte, ona ima različite aspekte, kako ekonomske, tako moralne, tako socijalne, tako u vladavini. Dakle, pravda, govoreći pravdu, veoma širok pojam, a ono što mi običajno
pomislimo na prvu, što bi se reklo, kada govorimo o pravdi, to je ona pravda u vladavini. S tim da mi želimo reći, da je, šta je nama veoma važno i ono na čemu imam Ali istrajava i ono ka čemu se mi moramo vraćati, jer ako se ne vratimo, znači definisanje pravde današnjem svijetu je vrlo zanimljivo, u sekularnom svijetu, mislim, to nas sad odvodi u široke kontekste, ali ono što je nama ovdje važno, ja to govorim samo u okvirima zadane, eto, tako da ja napravim neki okvir, po mom mišljenju, u pravcu koje bi trebalo razmišljati, jeste da ova pravda prije treba biti zadovoljena na ličnom nivou. Znači čovjek treba u sebi da realizira na ličnom nivou kroz sjedinjenje sa apsolutnom zbiljom i da stvari vidi onakve kakve jeste i tek onda kao takav realiziran savršeni čovjek da stupi na scenu društva i da tu pravdu provodi. Znači u tom kontekstu treba promišljati o pravdi. Znači, a ne kako je danas, mislim, kako i svi ostali pojmovi, kako se definišu u današnjem svijetu. Mi imamo onaj događaj koji se u Starom i Novom Zavjetu spominje, a Kur'anu također, kada meleci, mislim, to je jedan događaj na kojeg se ja stalno vraćam u raznim kontekstima opet. Kada meleci čak zakukaju, mislim, jedan uslov zakukaju, prigovore Bogu, da baš tako doslovno prigovore Bogu, zar će ti biti, kaže, namjesnik na zemlji onaj koji neredi krv proljeva. Jer meleci su imali neko znanje da čovjek sa svojim ograničenjima, takvim kakvim je, kad dođe na ovu zemlju, činit će samo nepravdu. A Allah Đelešanu njima odgovor kaže, ja znam ono što vi ne znate. I onda dešava se onaj razgovor, onda Allah Đelešanu istura Adem, alejsalam, mislim ovako grubo rečeno, istura ga. Ja? A sad ti Adem pouči i tim imenima, meleci kažu, mi ne znamo ta imena. A Adem je bio poučen svim imenima. I on kao takav savršeni čovjek, upravo o čemu sada govorim, što sam malo pre rekao, koji se pokazuje u svojoj punini u Hazreti Aliju. Naravno, Hazreti Ali opet jedan od onih koji samo slijede poslanika, poslanik je na vrhu. I kako to neko lijepo reče, da imam Ali da imam Ali odražava svjetlost poslanika kao što mjesec odražava svjetlost sunca. To je mjesto imama Alija. Ali opet toliko visoko uzvišeno da velikani su zastajali nemoćni da shvate sve te dimenzije koje on u sebi objedinio i kasnije realizirao, dakle u realnom životu. Sada mi ovakvi, kako smo mi treba da promišljamo o tom pitanju? Naravno da ima smisla u svakom vremenu, pa i danas, da iznova gledamo ta pitanja, da to vidimo kao standard. To je, vidite, uvijek je bilo važno definisanje pojmova. Mi imamo nekoliko ključnih pojmova kroz cijelu historiju koji su određivali tokove društva. A to su sloboda, ljubav, pravda. Vi ako pogledate francusku buržoasku revoluciju, oni su imali taj slogan pravda, jednakost, bratstvo i komunisti su isto svoje imali, prije buržoaske revolucije, ne znam šta su imali, ali imamo te osnovne pojmove koje su određene historijske okolnosti društvene i taj spoznaj stadij iz kojeg proizlazi to jedno razmišljanje, definiše pojmove i to se postavlja kao standard. Šta hoću da kažem? Zato je nama veoma važno vraćanje na razumijevanje ovih pojmova kako je, evo u konkretnom slučaju, mislim, i ne treba ići dalje, naravno, nakon poslanika, evo. Ne treba ići dalje da vidimo te standarde koje je i na koji način je imam Ali živio i svjedočio to pitanje pravde. Ja sam, kažem, opet pripremanju sve to smanjivao, vidim da ću opet sad probiti, ali nadam se da bar jednu misaonu nit sam ponudio u kojem pravcu bi mi trebali da razmišljamo. Dakle, stvaranje svekoliko, pazi, vraćam se opet na ovaj nebeski događaj, svekoliko stvaranje Božije je imalo svoj krajnji cilj ispunjavati kada se uspostavi pravda na zemlji. I to je jasno definisano u Kur'anu i da će ovu zemlju naslijediti, kaže, oni potlačeni nakon što su bili potlačeni, nakon što su bili kroz historiju potlačeni. I vidite, zanimljivo je da je 11. potomak imama Alija, imam Mehdi, veoma jasno, dakle, u svim pravcima islamskim kažu da će on doći u onom vremenu da zemlju ispuni pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom. Znači, akcenat nije na tome da će doći, da će sad svi ljudi da počnu klanjati, postiti šta ti ga zna, davati zekijat, sadaku i ovo. Naglasak je na pravdi. Naravno, ovdje misli se na
prije svega naravno društvenoj pravdi u smislu jednakosti, ekonomskoj pravdi, sve ostalo, ali koje opet, ja se vraćam i naglašavam, koje proizlazi iz onog duhovnog. A to je onaj status Hazreti Adema koji meleci nisu mogli shvatiti, pazite. Meleci, pored svog tog položaja, nisu mogli vidjeti to namjesništvo koje se kroz savršenog čovjeka odražava u ovom svijetu. Da bi se definisao određeni pojam, ja već opet, da se ne ponavljam previše, hoću da privedem kraju ovo izlaganje. Vidite kako je zanimljivo kada ima mali šalje Ibn Abasa da razgovara sa Haridžijama. Da razgovara sa Haridžijama koji su se pobunili, odvojili od tog nekog glavnog toka. Onda on njemu kaže, idi razgovaraj s njima, ali kaže ne sa Kur'anom. Jer, kako sam Ali pojašnjava, zato što Kur'an može biti tumačen na više načina, možeš mu prići ovako i onako, već razgovaraj s njima sa sunnetom. Znači, konkretnim dijelom kako je poslanik postupio, koji ne ostavlja dileme šta je šta. U ovom slučaju, vraćam se opet na pitanje pravde, znači, tako i pravdu mi treba da vidimo, da nešto sad, da pogledamo. Ja sam par slučajeva iznio, na kraju ne znam će uspjeti jednog da obradimo, ali zanimljivo je primijetiti, kada je, ovo sad samo zadajem kao temu za razmišljanje, kada Imam Ali preuzeo hilafet, šta se dešava u tom trenutku? Dakle, istog trenutka, kada mu Ibn Abbas dolazi i preporučuje, zadrži namjesnike od upravitelje Muavine, zadrži, jer to je bilo, pazite, logikom ovo svjetskom, to je bio potpun ispravan politički stav. Zadrži, nemoj sebi praviti neprijatelj, to je neka mišljenja, osnovni princip neki. Nemoj bespotrebno, zadrži malo pa kasnije ti kroz vrijeme njih skida jednog po jednog, ne. Imam Ali, pošto sjedeći puninu istine, tevhida u svim aspektima, kaže, nijednog trenutka svi u njih skida. Znači, da bi se zadovoljila pravda. To bi jedan drugi slučaj koji mi je, dakle, zašto ovo govorim? Dakle, da se vratimo na konkretne primjere, jer mi kroz njih, dakle, tek vidimo tu veličinu onog je mi, obični ljudi, evo, kako bi mi postupili u malo pređašnjem slučaju. Sigurno bi rekli, pa sačekaj malo ćemo te političke igre, pa ga digni, pa ga spusti, dovešćemo drugog čovjeka, ali ne. Postoji jedna druga uzvišena metafizička vodilja, misao božanska nadahnuta, ono što ni meleci čak nisu mogli dokučiti. Tako imamo onaj poznati slučaj kada Akil, brat Alijev, dolazi i traži od njega da mu da nešto. Čovjek, pazite, brat koji ti dolazi gladan, on od tebe traži da se najede, da mu dadne nešto iz Bejtul Mala. Imam Ali njega vrlo grubo odbija i on tada izgovara, ja ću sad ovdje kratko da kažem, ubrzano pročitam ovo pismo sa preskakanju. Pitao me za mjeru pšenice vaše. Vidio sam djecu njegovu kosa raščupani, s bojom poput zemlje od izgladnjelosti, lica potanjelih od modrine. Znači, s takvom jednom Akil dolazi s djecom koja se u potpunosti vide po svemu da su u gladi i nemoći. Dolazio mi je nekoliko puta i ponavljao mi riječi svoje iznova i tako dalje, i tako dalje. Onda on njemu primakao gvožđe, vrelo i rekao, zar bi ti htio da tvoj brat, šta ja znam, to time što bi tebe nahranio, da ja sebi kupim džehennem radi tebe, to ne želim. Ali ja bi sada ovaj zadnji dio njegovog govora. Od toga što je Akil njemu došao i tražio mu iz Bejtul Mala, on kaže, od toga je još začudnije kad nam je noću došao čovjek sa zdjelicom zatvorenom, puno meda. Odbih to kao da se radilo pljuvački zmijskoj ili izbljuvku. Upitah ga, je li to nagrada ili zekijat ili milostinja? Jer to je nama, ehli bejtu, članovima kuće poslaniku, je zabranjeno. On odgovori, nije ni ono ni to, nego dar. Na to rekoh, majka te ne imala, zar si došao da me udaljiš od vjere Božije? Ili si ti lud, ili je džin neki ovladao s tobom, ili buncaš. Ja ću kratko zastati, dakle, ko je od nas, dakle, o današnjim relacijama razmišljanja, o svjetskim, političkim, danas i prije i poslije, kroz istoriju pa i danas u ovom trenutku, ko je imao te snage, dakle, misaone, dakle, da ostavi jedan takav uzor, mi bi to danas potpuno normalno doživljavao, pa dobro, mislim, to ono kad se kaže mito upakovano, malo ljepše, nije mito, ali je mito. Dakle, ima mali to odbija i onda završava, Boga mi, čak da mi se daje svih 7 prostranstava s onim što ispod nebesa njihovih da bi otkazao poslušnost Bogu,
otimanjem makar jednog zrna ječma mravu, ne bih to učinio. Meni je doista svijet vaš neznatniji od lista u ustima skakavca dok ga žvače. Šta će Aliju obilje koje će pružiti užitak koji neće jačan biti i tako dalje i tako dalje. Ovo su riječi koje odzvanjaju kroz historiju i na kraju bi još samo se nadodao, prepostavljam, ja ne gledam sat, ali prepostavljam da sam probio sve, samo bi par riječi, to mi je neka bila osnovna namjera da se osvrnemo na ovo pismo Malika Aštara. Sjećam se da je, dok sam još studirao, jedan profesor govorio, žao mi šteta što ne zapisah, to je ta jedna loša praksa, da je rekao da je to pismo Malika Aštara, kada je prevedeno u Evropu tamo u nekom vremenu, on tačno je rekao koje je to stoljeće, bilo možda početak renesanse ili tako nešto, da je to predstavljao urnek u pisanju zakona te države, ako se ne varamo engleske, i da je to kasnije se prepisivalo, naravno dorađivalo svojim potrebama i prešlo druge, znači neke evropske zemlje. Meni je žao što to nisam zapisao kako šta, ali znam da je profesor rekao. Dakle, to pismo Malika Aštara na fenomenalan način objašnjava odnos pravde i duhovnosti. Ja ću samo 2 rečenice reći, a to je da on, kada Imam Ali piše tu uputu, piše pismo Maliku Aštaru, on ga u početku insistira, uvijek ga vraća na svijesti od Bogu. Mislim, želim to naglasiti, da više pozivam prijatelje da pročitaju, to je znači 53. uputa u stazi riječivosti u bosanskom izdanju. Dakle, to je pismo po koje bi, po mišljenju moma i nekih drugih većih ljudi od mene, kogod se uhvati bilo kakve dužnosti u društvenom sistemu, bi trebao to pismo da čita ujutro i navečer. Ujutro kad se probudi i navečer kad zaspe. Gdje Imam Ali na početku kaže, znači uvodi ga Malika Aštara, non stop vraća, dakle konstantno ga iz rečenice u rečenicu podsjeća na veličinu Boga i na njegov odnos s Bogom. To bi bilo, dakle, ono, dakle, odakle treba crpiti, jel, i na koji način, jel, nadahnuti biti da bi se ta pravda u društvu provela. A što se tiče trećeg pojma u našem zadanoj temi, jedinstva, samo jedna rečenica upravo iz ovog pisma Malika Aštara, kada kaže: privikni srce svoje na samilost prema podanicima, raspoloženje i prijaznost prema njima, ne budi im nipošto poput zvijeri krvoločnih, koje osjećaju dostatnim proždrijeti, budući da su oni dvovrsne. Pazite, sada to je govori mama Alija, savjetujući svoga upravitelja koje šalje za Egipat. Kaže, ili su tvoja braća u vjeri, ili neko sličan tebi u stvaranju. Znači, Imam Ali je ovdje tražio u svakom obliku, dakle, da nađe nešto zajedničko, odnosno ovom zadanoj temi jedinstvo na kojem treba graditi odnose. Ako nisu s tobom jednaki u vjeri, onda su jednaki u stvaranju. Eto, toliko koliko sam, dakle, dok samom toku izlaganja, ja sam skraćivao sam nešto što sam promišljao danima. Nadam se da sam bar koliko toliko dakle, prenio neko moje, eto tako, neki okvir onoga u okviru u kojem sam ja promišljao na ovu temu. Zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas iz vreloga Mostara i vidimo se nekom boljom prilikom. Hvala puno. Thank you very much. سلام به همه شرکت کنندگان و بینندگان محترم و دوستان عزیز، هرچی از بلگراد باشن یا مستر یا ساراجوو و بوسنی هرزگوین، و به همه شما عید قدیر تبریک میگم. خوب، evo ovako, sad, pošto je Ama rekao da je preterao sa materijalom i da je probio vreme, tek sam ja preterao. To znači da ja sam sakupio neki materijal na ovu temu u kojoj ćete čuti, ali pošto je tema jako obimna i veoma široka, onda to nije moglo da stane u 10-15 minuta, pa bih zamolio moderatora kad istekne propisano vreme da me slobodno prekine. Dakle, moja tema je kako su savremeni, znači nije direktno naslovljena i uparena sa naslovom samog seminara, ali se sigurno preklapa i to dobrano u raznim aspektima. Znači kako su hrišćani, arapski hrišćani savremeni
njihovi intelektualci, pesnici, pisci, književnici, advokati i tako dalje, istraživači, naučnici, vrednovali u prošlom i u ovom veku ličnost imama Alija i njegovo delo i njegove govore sakupljene u Nedžu Belagi. Dakle, moj referat je, kaže, malo obimniji, on je napisan, potrudit ću se da ga pročitam, kažem još jedan put moderatoru, slobodno me prekidaj kad istekne moje vreme. Odmah posle časnog Kurana i tradicije Božjeg verovesnika Muhameda, govori imama Alija su podarili čovečanstvu najširi spektar najrazličitijih i najsuptilnijih društvenih, političkih i verskih mudrosti. Još od ere, to je pre više od jednog milenijuma, kada je Šarif Razi sakupio Nedžu Belagu kao jedinstvenu i preciznu selekciju govora, pisama i mudrih izreka imama Alija alejhiselam, ova neprocenjiva knjiga je duboko uticala na mnoge intelektualce širom sveta, kako na muslimane svih provenijencije, tako i na nemuslimane, odnosno na sve one koji su je prihvatili i o njoj promišljali. U tom smislu, vođeni logikom Mevlane Rumija, koji smatra da potvrda istine, kada dolazi sa neutralne strane, ima posebnu draž, pa kaže: Huštar on bošat kesare del baron, gofteoja dar hadise digaron. O tajnama voljene bolje je čuti iz usta drugih. Dakle, ovde ćemo izneti nekoliko stavova, nekolicine savremenih hrišćanskih arapskih mislioca i pesnika o imamu Aliju, ali i nekoliko orijentalista i zapadnih mislioca, ako stignemo. Dakle, prvi je Halil Farahat. Halil Farahat je libanski naučnik, pesnik i pisac. Autor je prelepog epa o imamu Aliju pod nazivom U Alijevom oltaru, koji govori o Aliju kao pioniru i lideru u raznim naukama. U ovom epu on tvrdi da su se mnogi učenjaci i mislioci napajali sa Alijevog izvora znanja. On njih upoređuje sa malim pticama koje gase žeđ sa njegovog izvora znanja i mudrosti. Pa kaže: znanje njihovo se oslanja na tvoj izvor mudrosti. Nijedan tiči kljun ne može ovu večnu vodu isušiti. Farahat besede imama Alija upoređuje sa sečom njegovog mača Zulfikara, koje nikada ne otupljuje. Tvoje reči su kao mač čiji sečevo nikada ne otupi, oštre su i seku kao Zulfikar moćni. Po Farahatu, Nedžu Belaga i Kuran časni su kao dva brata koji se nikada neće rastati i u takvom su međuodnosu koji časni Kuran u njegovom poetskom izrazu čini izvorom sve rečitosti. Iako hrišćanin, Farahat očigledno bez ikakvih predrasuda tvrdi da Nedžu Belaga posjeduje celokupan sadržaj i saznanje koje postoji u Bibliji. Pa kaže, u Nedžu Belagi možete naći Bibliju celu, ona je predivan izvor božanskog nadahnuća. Idemo na sledećeg, Hana el Fahuri. Hana el Fahuri je bio libanski melkitski sveštenik, filozof i lingvista. U svojoj istoriji arapske književnosti on piše o Nedžu Belagi. U Nedžu Belagi se razotkriva genijalnost imama Alija. Genijalnost zasnovana na dubokoj mudrosti, ukorenjenoj u sveobuhvatnom razumevanju. Genijalnost kojoj ništa, ni posebno, ni opšte nije skriveno, koja zadire u dubine i izražava čiste, čvrste i svetle poglede. O besedama i izrekama imama Alija Al-Fahuri kaže: oni su najistinitija slika duha imama Alija. Ove mirisne reči nose u sebi božansku vrlinu koja je uzgajena u njegovom srcu, vrlinu koja potiče od vere u Boga, od divljanja prema božanskom savršenstvu stvaranja i odricanja od nestalnih uživanja. Sledeći je Roks bin Zajed el Uzaizi. On je bio pisac i književnik iz Jordana, autor je nekolicine zapaženih dela. Godine 1996. izabran je za predsednika Jordanskog udruženja pisaca, a od 86. bio je predstavnik Međunarodnog udruženja za ljudska prava u Jordanu. On je napisao jedno vredno delo o Alijevoj ličnosti i njegovom životu pod naslovom Imam Ali, lavi svetac Islama. Ta knjiga je prevedena i na arapski jezik. Jedno poglavlje ove knjige pod nazivom Besmrtne ideje posvetio je izrekama i govorima imama Alija. Al-Uzaizi je stanovište da je svaka obrazovana osoba, bilo da je pisac, učenje, govornik arapskog jezika, na neki način dužnik imamu Aliju. O naučnim konceptima i Alijevim idejama o vlasti on kaže: ko želi da razume arapsko društvo i arapsku racionalnost, svakako treba da pročita Nedžu Belagu. A ako neko pak želi da razume pravi način vladanja u arapskim zemljama, njemu je i tekako potrebna Nedžu Belaga. Sledeći, Abdul Masih Antiohija. Abdul Masih Antiohija je hrišćanski pesnik i novinar iz Sirije.
Rođen je u Alepu gde je stekao obrazovanje, kasnije se pridružio školi Abdula Rahmana Kavakebija, u Alepu izdavao časopis po imenu Al-Shuzura, zatim u Egiptu drugi časopis pod nazivom Umran. Antiohijevo delo posvećeno imamu Aliju zove se Ep o Aliju ili Blagoslovena Alevitska kasida. Dakle, Antiohije je sastavio jednu veliku poemu, po obimu jako veliku poemu u kojoj opisuje različite događaje iz njegovog života. Pesma govori o neporecivoj snazi njegovog izražavanja. Po Antiohiji Imam Ali je rečiti vođa i učitelj, najveća osoba koja je ikada govorila i pisala na arapskom jeziku. Pa kaže, kao da su i arapsko govorništvo i retorika stvoreni za njega, kao da rečitost otkriva iz nekog tajanstvenog reda. On vlada vaselim govorništvom poznatog ljudima, taj velikan besedništva u mnogim besedama. Zatim kaže, govori Alijevi opijaju raznom božanskim vinom, peharnik njihov čisti od svakog greha, kao neka halal magija ispunjavaju dušu slušalca. To halal čudo je rečitost i taj govor ritmički, govori njegovi su biserna ogrlica, nanizane da ukrašavaju i ispunjavaju zakon božanski, a drži se tog zakona i bisera vodilje koje ga krasi. Antiohija je toliko bio impresioniran Alijevom rečitošću. Jedanput je rekao sledeće, da me nije zadržao strah od Boga. Usudio bih se da kažem kako su ove reči zapravo ajeti časnog Kurana, u kojima se ogledaju ideali božanske upute. Na kraju svog dela Antiohija je uvrstio nekoliko stihovanih mudrih izreka koje je preuzeo iz Nedžu Belaga. Sledeći je Paul Salame. Paul Salame, hrišćanski pesnik, naučnik i novinar iz Libana. Bio je uspešan naučnik, sposoban pisac, veliki pesnik i poznati predavač. Tokom svog života privlačio pažnju savremenih pesnika, naučnika, verskih i kulturnih ličnosti. Napisao mnogo dela, ono koje je za nas bitno u ovom seminaru je Imam Ali, Imam Husein i poema Aidul Gadir sa 3.500 stihova u kojoj otkriva događaje u islamu koji se odnose isključivo na imama Alija. Pesma počinje opisom predislamskog perioda, a završava se opisom događaja na Kerbeli i mučeničke smrti imama Huseina, alejhi salam. Uvod Al-Gadira Salame govori o elokvenciji imama Alija. Dovoljno je da predavač stane na padinu gore, podigne glavu i onda stihovi poteku na gore. Da se njegov jezik zbliži s jasnim arapskim rečima čije je pravilo otkrio Ali, otac Hasana. Na kraju uvoda Salame izražava skrušeno divljenje. Uistinu moje reči i izraz klanjaju se pred tobom, kao što je moja pesma samo zrnce prašine u odnosu na tebe, gospodaru govora. Salame izve imama Alija kao gospodara govori i začetnika govorništva nakon Božjeg poslanika Muhameda, po njegovom mišljenju govori imama Alija sa poput ogromnog okeana u kome se sabiru duše, tako duboki i svestreni da ponekad postaju meki i nežni, pa svojom lepotom oplemenjuju uvo i srce, a ponekad tako snažni i uzbudljivi kao erupcija vulkana. On kaže, nakon verovesnika Muhameda, znanog i kao Taha, Ali, njegov brat i njegov zet, pravedni je gospodar govora. On je poput okeana u kome se spajaju duše i životi, otmenost njegova izraza ušima i srcu godi. Govor njegov kao plamen izbije iz vulkana, a kad govori s puno poniznosti, njegove krotke reči postaju magične. I ta poniznost se stidi u svom mekanom, nežnom sjaju. U svom radu Imam Ali, gospodar govora, Paul Salame se osvrće na rečitost imama Alija i objašnjavajući neke njegove govore, to je pišući komentare na neke od njih, izražava svoje čuđenje ovim rečima. Ne mogu da se setim nijedne duše vešte u govorništvu koje tu rečitost nije naučila iz nekog izvora koji nije Kuran časni, reči verovesnika Muhameda ili imama Alija. Oni koji nisu bili direktni učenici imama Alija, sigurno su učili od njegovih učenika. Andri Korbena ćemo preskočiti, manje više, znamo za njegovu ulogu u promociji, kao jednog od vodećih filozofa i orientalista prošlog veka. Idemo na Amina bin Rašida Nahlu. Amin bin Rašid Nahla je hrišćanski advokat i pesnik koji se rodio i školovao u Bejrutu. Završio pravni fakultet u Damasku, bio je novinar, pravnik i političar. Autor je dela Novi divan i zbirka Gazela, rustični memoari pod okovima Aristotela. Profesor Nahla piše o govorima imama Alija sakupljenim u Nedžu Belagi. Svako ko žudi da od bolesti izleči svoju dušu, treba da nauči Nedžu Belagu i korača po njenom svetlošću.
Sledi Nahlin odgovor osobi koja je od njega zatražila da odabere nekoliko govora imama Alije u svrhu objavljivanja. Vi ste me zamolili da odaberem 100 govora najrečitije osobe među Arapima, imama Alija, osim imama Hasana, koje ćete objaviti u knjizi. Nemam pristup takvoj zbirci, ali jedini izvor koji mogu predstaviti je Sveta Biblija arapske retorike pod nazivom Nehđul Belaga. Sa velikim zadovoljstvom Boga mi, jer listah ovu knjigu. Ne znam kako da među govorima imama Alija odaberem samo 100. Ne znam kako da odvojim jednu besedu od druge. To isto kao da treba da uzem dragoceni rubin koji se nalazi pored drugog jednako vrednog rubina. Kad sam konačno to uradio, ruka mi se tresla napred-nazad sa sjajnim rubinima koji su mi zasvetljivali oči božanskom i nebeskom svetlošću. Prosto je neverovatno to zaprepašćenje i pometnja koje sam pretrpeo zbog pokušaja da iz riznice govorništva izdvojim nekoliko govora. Veoma interesantno. Muhammed bin Nail Hasan el Marsafi odrastao u Kairu, školovao se na Lazaru i Darul Ulumu, u školi Freir je postavljen za učitelj, objavio časopis Al Jadid i Šahrezad, napisao je književnost na arapskom, pisao Nehđul Belagi, ovako on nju opisuje. Kaže, Bog je ustanovio Nehđul Belagu kao jasan dokaz da ima mali najbolji model blistave svetlosti, mudrosti, vodstva, čuda i rečitosti časnog Kurana. U Nehđul Belagi imam je postavio znamenje mudrosti, dokaze ispravne politike, jasne savete, smislenu razboritost koju veliki mudraci i strani filozofi ne prihvataju. U njoj ima mali uronio u dubine nauke, politike i religije i u svim ovim oblastima on je ostvareni genij. Ibrahim El Yazidži, arapski filolog, kritičar, pesnik i novinar, pripadao je jednoj grupaciji manjoj grko-katoličkog stanovništva iz oblasti Mutasarifata, libanskih planina. Napisao je dosta značajnih dela i pisao dela o retorici arapskoj. Kaže, onaj od malo pre, koga smo spomenuli, Antiohija. Antiohija se poziva na reči El Yazidžija kao velikog pisca i lingvista iz 20. veka, koji je izrekao Nehđul Belagi, a kaže, nisam baš vičan pisanju, ali sam dosegao zrelost i zadovoljstvo tek nakon što sam proučio Kuran, časni i Nehđul Belagu, ono što studenti treba da prepoznaju i neguju kao dva večna blaga i vrela koja nikada neće presušiti. Nemoguće je da učenik postigne viši nivo saznanja, a da se svojski nije posvetio proučavanju ova dva neprocenjiva izvora. Imamo još nekoliko, Džordaka ćemo takođe da izostavimo, pošto je već bio spomenut. Imamo Sobhi Saleha, savremeni libanski istraživač i naučnik, autor nekoliko cenjenih studija iz oblasti arapskog jezika i gramatike, objavio Nehđul Belagu, čije izdanje uključio svoje komentare, navodeći primere govorništva imama Alije na različite teme, on u uvodu izražava svoje divljenje prema Alijevom delu. Ako ostavimo po strani propovedi i pisma imama Alije i pređemo na njegove mudrosti, tek tada shvatamo da nam čudesna i ubedljiva svest imama Alija zapravo razotkriva ogromno znanje, istinsko iskustvo i duboko razumevanje stvarnosti i istine. On takođe govori o strukturi dokaze i argumentacije imama Alije i vrednostima časnog Kurana i tradicije verovesnika Muhameda. Nesumnjivo je da su mu kuranska mudrost i tradicije Božeg poslanika pomogle na večnom i nepresušnom vrelu istine. On strukturiše svoje govore i pisma oko živopisnog, vizualnog stila časnog Kurana i mnoštva oblika i sadržaja u govorima i služenicama koji potiču iz njega i iz poslanikove tradicije. Evo, ja neću da previše oduzimam vreme, jer imamo još i iskaza, recimo Muhamed Abduhu, čuveni egipatski učenje, kaže, kada Ali govori o duhovnosti, čini se kao da je pobedio sve svoje strasti, a kada govori o ratu, deluje kao da je ptica gradivica raširila kandže i spremna je za napad. Kažem, iako moja tema nije, direktno uklopljena u radni naslov, glavni naslov ovog seminara, mislim da ukoliko je bila jednu mrvicu, što kažu, interesantna i originalna, da smo, meni je to drago i bio bih zadovoljan, ali ipak ćemo završiti sa rečima profesora Mutarija. Kaže, vreme i godine ne samo da nisu uspeli da umanje impresivnu svežinu ovog dela, već su stalno povećavali njenu vrednost, kako su se pojavljivali novi koncepti i ideje,
Ovo bi bio prvi deo mog izlaganja. Drugi deo, koji svakako ostavljamo za neki drugi seminar, je o prevodima Nedžu Belagi u svetu. Ne znam da li imam vremena da kažem samo na koje jezik imamo prevod Nedžu Belage ili ne. Evo, pošto nema odgovora, shvatam kao pozitivan. Engleski ima 12 prevoda, ruski iz 2008. integralni prevod Abdul Karima Tarasa Černjenka, objavljeni u Vostočna literatura u Moskvi. Imamo francuski, italijanski, portugalski, španski, nemački, danski, bosanski, srpski, poljski, rumunski, persijskih ima veoma puno. Pogotovo u prošlom veku bilo je puno prevoda na perski jezik, zatim azeri, kineski, kurski, indonežanski, fulski, to je jezik naroda Fulba iz podgrupe scene gambijskih jezika, a govori su u delovima Afrike, Nigeru, Nigeriji, Čadu, Beninu, Maliju, Gvineji i Senegalu. Eto, to stvarno nisam znao. Burmanski, tajski ili tajlandski, bengalski, turski, uzbečki, tadžički, hindi, svahili, paštanski, kurdski, urdu, tamilski i hauza jeziku, koji se govori u Nigeru, Nigeriji, kao lingua franca širom zapadne Afrike. Zahvaljujem se na strpljenju i toliko od mene za ovaj put. Hvala. خیلی ممنون جناب آقای صالح. سلام. دست شما خیلی ممنون da šuma tešakur میکنم. Puno vam hvala gospodine Dragoviću na izlaganju. Sad bih molio dragim učesnicima da ukoliko ako ima nešto da doda, samo izvolite. Ako ne, da prepuštamo reč gospodinu Mohamed Hossein Ansariju, naš ateşe za kulturu u Sarajevu. عرض سلام مجدد دارم و تشکر میکنم از همه دوستان، جناب آقای حسنپور، جناب آقای خلیلوویچ، جناب آقای شاریچ، سرکار خانم رادوانوویچ، جناب آقای اماموویچ، جناب آقای مارکوویچ و جناب آقای دراگوویچ. از همه شما عزیزان بابت ارائه مطلب تشکر میکنم. Još jednom zahvaljujem dragim gostima, imena već gospodina Ansari je već spomenuo, za sav trud i za učešće. قطعا مطالب بیان شده در این وبینار یک منبع بسیار خوب پژوهشی خواهد بود برای همه پژوهشگرانی که در مورد شخصیت حضرت علی علیه السلام در سطح بالکان بخواهند کار پژوهشی انجام بدن. Siguran sam da sve izlaganje koji su bili na ovoj konferenciji će biti jedan veoma dobar literatura za istraživači koji se bave ovim temom. امام علی علیه السلام در نامه خودشون به مالک اشتر میفرمایند که ای مالک دلت را با مهر و محبت به مردم لبریز کن. Hazreti Ali alejselam reče Malika Ashtaru da Maliki popuni svoju srcu sa ljubavi naroda. زیرا مردم از دو دسته بیرون نیستند، یا در دین با تو برادرند یا در آفرینش با تو برابر هستند. Jer ljudi u ovom svetu nisu van ta dva grupa. Ili su u religiji, u veri su sa tobom isti, ili su u stvorenje. Jer su Božje stvorenje. این جمله کوتاه شاید بازتاب دهنده همه کمالاتی باشه که در واقع در این وبینار به اونها اشاره شد در مورد شخصیت امام علی علیه السلام. Znači, ovo kratka rečenica, to može da bude odjek sve veličine Hazreta Alija koje je izrečeno u ovim konferencijama, u ovoj konferenciji.
مجددا از همه شما عزیزان بابت شرکت در این وبینار تشکر میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. Još jednom vam zahvaljujem za učešće u ovom webinaru i neka Bog vas čuva. از زحمات جناب آقای میر و جناب آقای پورپزشک هم برای مدیریت این وبینار تشکر میکنم. I zahvaljujemo gospodina Miru i gospodina Purpezešku za organizaciju ovog webinara. متشکرم. خدا نگهدار. خیلی ممنون از شما. Svako dobro svima želim. تشکر فراوان، ممنون. تشکر از شما جناب سفیر. Puno hvala svima. بسیار یه کنفرانس موفقی بود و پرمحتوا، همه ابعاد جوانب شخصیت حضرت علی علیه السلام به کم و بیش مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مطمئناً میتونه مرجع و رفرنس خوبی باشه برای همه اونایی که علاقه‌مندن شناخت داشته باشن از شخصیت و کاراکتر حضرت علی علیه السلام. Puno hvala. Bilo je veoma uspešna konferencija koja je vođena dimenzije ličnosti Hazreta Alija. Najvjerovatnije će biti ova tema ove konferencije i sve što je izlagano može da bude kao literatura za one koji su zainteresovani da istražuju o Hazreti Aliju. نتیجه سالها مطالعه و مطالعه چندین کتاب در ظرف 2 ساعت اینجا تنظیم و از جانب شرکت کنندگان ارائه گردید. واقعا جای تشکر و تقدیر داره. Znači, rezultat višegodišnje istraživanje je danas ovdje za 2 sata je izloženo svim zainteresovanima. Svaka svima čast. من مجدداً از جناب انصاری، جناب پرپزشک، آقای میر و همه اساتید محترم که در این ویدیو کنفرانس حضور و مشارکت فعال داشتن و هرچه داشتن رو کردن صمیمانه تشکر میکنم. Još jednom iskreno i srdačno zahvaljujem gospodinu Ansariju, gospodinu Purpezešku i ostalim učesnicima koji dali su sve od sebe da ova konferencija se održava na najvišem nivou. Puno vam hvala. سال موفق باشید. Želim vam uspjeh i sreću. جناب پرپزشک منتظریم از چند جمله رو از جناب پرپزشک بشنویم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسن‌پور. ما قرارمون با جناب آقای انصاری این بود که در واقع آغاز و خاتمه این برنامه رو ایشون داشته باشن به خاطر همه همکاری‌هایی که توی این مدت داشتن و در واقع دوستان ما به قدر کفایت راجع به ابعاد مختلف شخصیت امام علی علیه السلام صحبت کردن. دیگه من لزومی ندیدم که بخوام دیگه صحبتی داشته باشم، به خصوص این که بایستی ترجمه هم بشه و زحمت دوستان زیاد بشه و بنابراین دیگه صحبتی نداشتم و تشکر میکنم از همه شرکت کنندگان. ممنونم. Puno hvala njegove ekscelenciji. Mi smo dogovorili smo da bi uštedili vreme na početku za pozdravni reč i na kraju da govori naš dragi kolega gospodin Ansari i da ja samo da budem da slušam sve što se govori. Ali svakako zahvaljujemo za sve sav trud i učesnici koji su pridružili su nama i izlagali svoje. تشکر فراوان. خدا شما به امید کنفرانس وبینار دیگرش. موفق باشید. خدا نگهدار.